Kalibu ingendene wa mitambo Mutongoi TV na indi musesya wikwatu kana wa mukanesa kethe wani ndi watonyelela deni wa mitambo ya Mutongoi TV ngwatani ya mukamba tuambie saa umwe twalika mauvo twamina twalika mathanguni twamina na yuni ukava wa muthia vala twethe watu ikomana na ndongoi kuma ilembetani itu ya ukamba atongoi anyuve na atongoi hala mena mea makwete ivila na muthenyani wa umundi otundu ni thiwe ne otavyani kana twethiwa na Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku engineer Francis Maliti na oingi ukomelele mataki vila cha ungavana kauntini ino ya Masaku ina yukulio yeva kwa mheshimiwa ni ili itatu kenda imwe 5 na ambayo tumende mukuve ili itatu kenda imwe 5 na ambayo tumende mukuve vatendivi vaiki ndo otilwa na indi uyotoma otomani ambea na ndeto TV ni kenda beseithia neto avotokanya otomani ma TV na ma radio lika na tuena radio ya Mutongoi FM na kilungu kila kiende kwa oyuni kasio ya ngove wena kemani roba na mondwe MC Totoko wetu otomani ambea na ndeto TV ndeni wa mitandao Facebook tuevona tuwe live ndeni wa Facebook wa vikavo enda ushare link vautwe live ni Mutongoi TV na kethe wando ya sotwati ya vaundeni wa Facebook vikia na kutwati ya na page ya kwani Erastus Kithuku wa Nzomo noka vikia na kumbati ya vo follow the page like na ya wese anitwa nania na yumo sesa na vikia yu na kudhocha nikenda tutambanyia ndo katete kwebetanga theni wa TV ikala vo kwa ilungu ya isaje ima wese anitwa manya maundu eli atatu yulo wa utongoi wa ukamba na muno kivila cha ungavana theni wa county ya Masaku na inde yu kaya nosema nyone thoche mheshimiwa karibu sana. Asante Erastus. Wende yata. Nende na sandi kaundo. Ni 90 ningutungianga Imwe nondo wa kutoa muchatia ima. Yoko ngicho munde. Nina ndio samwanyo thia kamba onde kulatwa muka na ndimende na museo wa thukumi miundani itu katika mabiashara maitu na maundu onde alateka. Na ndio samwanyo pia ni wish siana ila siende na kumina mutiani umundu sia wa KCP success ni meke dhangulila yo umundu matena wia ni mama niye mutiani na ndimende ya kubeta mutiani nikaenda mai kiwango kiu kingi kimbe cha kisomo. Aya nende kalibu muno yutu tunena na mukamba na niwithiitwe Munini wa Ngavana kwa ilungu ya kuma 2017 nginya oyu na niona nwendo graduate ulike kwete kivila cha Ngavana ninonete muno uthiukite ndino wa county ya Masaku yeva sienende wesethia ni mokwa tambo mheshimiwa Maliti twambie ovo nikiwenda kivila cha Ngavana na wasavuta Munini wa Ngavana miaka 5 ndikuona welo kuongelengete 5 wa Munini wa Ngavana nikiwenda kicha Ngavana miaka 5 nimeanu kusavu deputy governor na kitumi kimwe ngwenda kwitia kivila cha Ngavana tigwithwa tamaliti tigwithwa nienda onene kana moseo makwa kita mundu ila ndukumia na Dr. Afrin Mutua actually tuthukumia bandu ba yuni miaka 10 nondo na mbee isi uthukumata minister wa kiwu mwaka wa 2013 na thukumata minister wa malelu no kaindi no 2017 na nubata running mate wa Dr. Afrin Mutua miaka isu thukumete ni nengie kusoya umanakana andu maitu memathina very unique maki Maendeeo na nundu be maundu maingi pyo Ngavana Mutua wa mathite ta Ngavana na niwe yanisi amwe na bai amwe maina sa kuyania nienda kuoselela nikenda withie maundu ala Dr. Afrin Mutua amwe wathite andu mama Masaku nina mamina na wetu ni weta kwa mfano ngalikone ya kiwu misi mingi bado ndaisa ukwata kiwu na tikutha Dr. Afrin Mutua ndenda ubicha kiwu katika misi lakini challenges zila tunakwatia na resources zila required kana mbesa ila sikwendekana ikenda uyakisha kana siegu mbeni wamba ikwata nundu kiwuke bikamuzi wambie enza wake kwata ni mbesa mbinge muno kwa hiyo nienda kuoselela ni hakikisha kana nina enzi yandu mama Masaku si umbingange na kindu kingi nina maniene kana yu nitwenda ushift kwa kwenza bo yani tume tweke kwenza bo mbingi yutu ambie kwenza masilanga usaidhi anitwa encourage kila musi we ukamba we saidhi we na silanga yake yakanayo nundu ile mwena gasilanga ba umusi mathina mwethwa na mama kiwu ona mathina makwithia ni muyu wa mboka
ndunu juethia andu maitu mevandombo kavauka silanga neku unakunithia indo menithio indo kuma silanga nesu kwa hiyo suni idea mwene nayo nene idea lengi nayo nene nikana ukamba nikenda twisa kwejumio chani kwanzia nenange nitu need lateta mini irrigation schemes kana withie nita harvest kiwukingange kuma kwa streams kana maosia maingi pio mezileta ukamba amwe metho ame seasonal nionanga kwa mfano usiwathwake ukeza wisila dila kuete ndukila usiwathwake ubingete lakini bitina wa mwaito umwe myile twako wisa ithio na waiki ukifloete my thinking kana mesilia makwa ni kana nitaile kwikia masilanga mausini asu masilanga undusu wendete kume uluku theyande tikite masilanga ukazaithia andu ala me pakuvina usi wa thwake na nane ngana thwake ta example itangelekanyo ukethia nimekosa kiwuku mabau kiwuku kikapambe wa makaima nacho kiwuku uno chome utumia kwa kunithia indo cio kiwuku uno ki cio kikatwitiwa ukethia icho kiutumika kwa kunywa kwau nienda kuma kwenza ndovoi nambie kwenza masilanga na masilanga amwe maitho me manene wisa kwethia silanga usunundu munene wina kiwu kingi ni utumika kwa kunithia mihonda ila tukweta irrigation isu ngaliko ni akiwu ngaliko ni lengi ni ngaliko ni malelo kwe malelo maingi pio meba kaunti ya Masaku tunaenda kwikia lami lakini nundu tina ina mbesa cia kuyania pesa inaendeye na utilika undu covid inogie wethia tunawathina pio kabisa mambesa mathina na ndinena ubo wa malelo nienda ukutebe welelo umete wa munyu ukaiye kalasa ukaiba ndweta ni asibu meta leba ukatona labu endete ya makuweni lelo su very critical andu make baone maile kala na numa wa munyu mai kala mesla lelo muthuku lelo su na ilo weki alami pelelo umete kangundo ko kamala lelo suna wenda lami umete kangundo ni kilomita 19 suna wenda lami lelo la umete kidhimani ukaika tangi lelo wa sababu ni mukoloni 1900 karibu 1922 na kulio maya wakwambie lelo su watemiwe mukoloni 1920 something na kumo mundo lelo su ndwaisa kwikiwa even an inch of tarmac kwa una lelo su nongengwenda kuhakikisha katika manifesto yakwa na nini wekete niweke walami na malelo maingi me area ya Matungulu wathi galikoni ya Masinga lelo umete ndithine ukasila bandu beto kiatinene ukaimbaka bandu beto Sofia soko ito Sofia na uosu ni lelo wa usizia tita lelo nesio na uosu na uononge uenda kwike kwa galikoni ya malelo no selela niende na kwikia malelo maingi lami with andu maitu ni mauma embwane biashara mekona biashara kuma sokome kuyulonge na ndo na mokito Masaku mesila malelo ni maseo sio ngalikone ya malelo ngalikone ya uiti aya mbogwati yabo wanene yakiwo na malelo utambito lika maondo ni mawiti basi utambito lika tamunini wa Ngavana wa minister wa malelo na kiwu na mondo azwa weta niwe wase malelo maingi ndeni wa kaunti ya Masaku amo wase kuma miaka ni atene mayezo ote mwa na mayeseleka wase ni malelo mathuku na wethi minister wa malelo kwa miaka 5 ogetha na weta ila na weta kana na mbo minukelele nikenda osonge mheshimiwa malelo asuno kwase mayeseleka kiwu no kwase pia kiona thina na wethi minister nicha gutonya kutani akavinda kala wa minister wa kiwu na malelo ukasenyeta mheshimiwa Maliti ni minister kini chondo nyotani ndino account ya Masaku na ene ndi matetheketo kumana na utongo wa kwa ni minister Njuma ta minister ni ila na umiwe ta minister wa kiwu na tuweka minister wa malelo nenzite ndoboi maana ana na miongo 5 450 boreholes within a period of 3 years na inenzie ndoboi siano na ngenza masilanga mbewa ya na yemwe masilanga na tuweka minister wa malelo na mina utuweka minister wa malelo nineki yelelo wakuma kibandeni kuthi Masinga lami neki yelelo wakuma Kakuyuni kuthi Kangundo lami
na ende no minister longi bayo minister onge wa mbee wakwa ula waungamiye kwikia kwa lelo wakuma makutano kuimala lami kwa unaona asie isuni kalikone lami kalikone utemba malelo nundu lelo ndusabawe na kwikia lami peke yake pia malelo tutema na cheki ya mara kwa katika kila ward tuhakikisha katika kila mwaka kila ward ni wa malelo ta ana maram nikendo ke ya malelo maingi ni passable tiosa utongo yu Ngavana Mutua yu kata Gavana wa Masaku 2013 malelo maingi maema sioko maema seleka but from there mepangola teki wethia tina matinga maito mautema malelo tina maloli maito makwegi ya malelo la maram lakini challenge mwana nendo weta banundu sometimes ila tunene agutu memene tielewa ni chao malelo madhoka yes kwanza we engineer etina wa kila mbua ya uwa malelo na atamete netinga mbua ya uwa especially la kwa uwa mbua mbinge malelo magua waikeu ukethia lelo na atamete ando makesilanesa ngalikesilanesa kwa uwa especially malelo amekuye man ni moka magua nikeu nundu wa flooding lelo is how become kana wesa utwika lelo museo utakuwa ikeu ila weke wa lami weke wa drainages weke wa culverts na weke wa mbwana weke wa culverts na drainages na pengine mweke alami yambe yo weta all weather road kana lelu uta affect wa nisua lelu uta affect wa ngesebe kana mbua lakini as long as lelu no wa maram malelu maram maisha maasa especially mbwa nibekwesila maloli nibekwesila ngali ngito malelo asuma idho ame na maisha masa mwetho amweke okwebinde kube wesaide angali ni kwesilabu ebidea kwa mina kuwa musiokelelo nusu musioke musawo kwa nichikutume wewe mara maingi nitusawete malelo na yoka season imwe ambua ya thalando inge mayazia kwa kuitwe lelo we na the night na nelelo tunatemi kwa utaisa pe activities mingi ya malelo yes tuendesie nikenda with the maito meovetokela tulike vantheni wa maondo ma uiti we wambia kunene na indi uiti ndeni wa Masaku na ti Masaku yoka ndeni wa ilembeta ya ukamba na Kenya yonthe maondo ma uiti ni methitwe muno sawa methitwe me sawa indi pethitwe na uvungulu wethitwe vandu na ende methitwe maiteta ona kauntini ya Masaku makasi ya masipitali mainda wa masipitali mevo indi mainda wa kwa matakitali yumweshimwa Maliti ali kata gavana wa kaunti ya Masaku matuko kenda mwei wa nyaanya ndeni wa usakuanini ende Masaku de maunyuva maondo ma uiti we mathini ki atawise ithia mwene ndi ni muyani ndeo kaya muno maondo meko ni uiti enda kwa sena tuka gavana wa Masaku kaunti ya Masaku niyo yithwa the best in Kenya kwa uiti na ni wetu unundu wa experience langu atie kuma kwa kwitha ni ndithukuma katika kaunti ya Masaku na kwitha wa Masaku inaimwe katika kaunti ile inekiele neta wa pilot ya universal health coverage kana uiti wa mana ni asenu wisi kaunti ya Masaku kaunti ya Nyeri kaunti ya Kisumu na kaunti ya Isiolo nisho siatumika kutest uiti wa mana kana universal health coverage ila tuekiu kindu kimwe tekie tambie kuandika matakitali tongelanga matakitali tongela nurses tongela lab technologists na twathanthacia facilities situ wethia facility nini takambinga angesingeva kwa mfano twambisia construction ya 40 community hospitals yenda withie kila ward ina a community hospital community hospital tumeta level 3 hospital neo wamina kuitwa bwe mbona naitwa ukavwa wenda level 4 level 4 ni hospitali tamatu Kathiani Kangundo Mwala sisi level 4 wa hospitali wa level 4 ni wethia amundula weke akabuti keu kaandikitwe doctor dani we ndakitali kwa mfano ndakitali wa siana pen ndakitali wa medho pen ndakitali wa matu na ilateta manyu matu na throat na sindu ila ingi ndakitali ula yandikitwe doctor lakini wathima hospitali asu angeme kiwango kiu kithio withia ni clinical officer na nurses and so forth kwa hiyo tunogelangile hospitali nikenda withie nitatengesia uiti palabe ando
experience imwe ninakwatie ni kumana nata uiti utona umanage wa katika county. Ninamana kana nikenda withie uiti ni wasa uba katika county yo mbene ndithwa na mbesa cia kwikia ndawa mbeanu. Wasisia for example population ya Machakos County 1.5 million people. County ndino uwezo unless mbesa sioneke kundu na which is not possible as at now. County ndino uwezo budget ila thithwa sisi ya county as always ni minister of finance. Budget ila thithwa inengetwa county mbesa ile inengawa county timbeanu kuhakikisha kana sivitali situ sionthe sina ndawa cia kuyana. Kiu ni kindu kimwe tunasomie kuma kwa universal health coverage latina itando mana nundu elando meiwe ni mana andu ange maneyo mesio kuya musi mundu wakwatiwe no kataluna we no itaona nini na mote andu ange ma waiye meba maikia ku hospitali nundu ni ebethaua onde manoki mauzu hospitali itanda zitu cia utswa ki katika hospitali nundu itie mana ange onai manoka nundu akazi nye na waiye na nienda ni andimito ne kenda ni observe nundu na uiti ni wachau ni wamana na andimito watio to kunenga leu ilo comment wa itanda ko tunethia cost ya uran uiti the ulopio na tuna commission a team study na hata tutona quicker nikenda withie uiti ni wasauba na timu yesu inaumia report ya kwasio kana ta kaunti ya Masaku ni twa low shift tukalikela data wa output based financing ya healthcare. Output based financing ya healthcare imani sio kwa kikamba mundu mbee ambo register to NHIF no amina register ta we wa NHIF la ni ngilita ndatu kwa musi umwe kwa mwaka yu kwa mwaka ngilita ndatu kwa mundu kwa musi umwe kwa mfano musi ula wakwa wena siana na kibeti nyina amina register na ngilita ndatu andu asuma kwa onde makaita wa mana kwa mwaka tona kana mamina register ngilisu tandatu mundu akeva atona kuhitwa masipitali onaeka hospitali situ si Masaku ona hospitali ingi sinza wa Masaku mana nundu akavesu ya NHIF na tunasioka tuneka survey tinethia kwi andu matatona kwi bangilitha ndatu kwa mwaka kwi misita ibangilitha ndatu kwa mwaka tunasia andu mataibangilitha ndatu kwa mwaka maile kwi wa serikali makabe wa serikali kwa unye no na twika gavana wa Masaku ngekia mubango usu wa NHIF wambie kuthukuma kamili andu ala matethivia tukama ivia ta serikali lakini alangi matona kwiyivia tukama encourage methivia nikenda withie uiti kila kingi ngasauvia Masaku ki uiti withie evena mwita wa medical tourism withie mundu unukwenda kuka kuona uiti museo benchmarking ya uiti ukaba Masaku pa Machakos level 5 nundu ni squeezed muno kwevinda ya zate aiza ubaka nundu wa kwa mbesa te aiza ubaka mwako munene muno banga baka ngoloba ya nyumba ya ngoloba te 10 nikenda wise kwithia matakitali onde na ngoloba ezu say there pe maternity pe senda ya research pe sindu mbingi piu la siuzikanete na uiti na mbweni mundu unoenda uka kusomea uiti pia pa pena space ya kuka kusomea nundu kumela ya akiwe kwevinda ya sana tuna expandi lakini bado ndina isaufikia kiwango cha bala twenda wise the abikia aya singa likone ya uiti utambira umabunga likone ya uiti nendo to the kala kangi ngalikone ya uiti yes ni ndavene ya shift lengi ni kia katika uiti wise ando ni moka sibitali moke kuitwa na nena neni ya matakitali maitu na makuli ai ni chao naendie Cuba nethia pando kuka sibitali all the time moke kuitwa ni kwivyo na ilatita outreach programs ukethia matakitali ni mauma sibitali mathi utoine na mathi ka utoine mayeki ya yema ndakitali ula munene ayoka bau mekite yema makuite sindu cionthe singano kila kindu makuite na indi no andu mayoka mayambe uthimwa sukali
maithimwa ndakame maithimwa sindo mbinge wethia mutumia muku aili obu kwake ni waumalobu na kuwa na kasululu ya tobu kana oko atambitie na kamukwaju nundu ndakitale yogie bukatiko tu kwa system ingine ete nesu ya wethia matakitale maitu bandu ba kuitea hospitali all the time maset program ya kwenda katika villages especially kuitandwa la disabled na kuita mundula utatona hivi kwa hospitali kwa haraka. Aya tu mondo ni mawe tutanamba mina kabina kama mwezi kama na Governor Alfred Mutua nienda utavya musitalini mukamba na mwene ndio wa Masaku state of health oyito onena ndeni wa county ya Masaku pe maunyungu ni sema nthi 20 kana matakitali ma level 5 TIV matakitali ma bana kuna ku matakitali wewe onele wewe minister wa finance utanamba kwiveta nekenda kwitikivela chao kwa nena na mwene ndo ndapinda lote mwebe in level 5 sitiongewa siaku kitaunene wakuona simundu loto naitho painta kitali wa Masaku utemwebe ona athukumia na ndagitali eba atemwebe athukumionde including myself tuiba wa musala payroll nemwe tiba wa muthenoma including the governor tiba wa muthenoma idionde governor deputy governor ndagitali mututi ndeleba idionde tiba wa muthenoma oba equation ya kana bendagitali utemwebe noelo ko in terms of webi wa thuku maitu kuma na tuika minister of finance na mbee tene maiba wa matuku 15 lakini nyenalika nina maiba matuku 8 matuku 9 matuku 30 baimundu baimusala unaselewa except ila kwa they want a problem nationally misala yonde aselewa nationally ukaidi atine saunewa mbesa pauni misala nina aseleanga alangi pengine uwetana numeta wa community health volunteers community CHVs community health volunteers na ndo mana tutukumeyewe ya museo muno bindela kuna covid ndo moto na tumeye kubunde siando kuthamba moko tikuthandu mainezo thamba moko ando ingi ona manazi ama yesi sanitizer imyo magazi azu maguli akae kau akatumeka hata mabundi siando kutume kusanitize mabundi siando kwekea masks na eka ubo wa covid ando asuni important muno ndo nimo maenda ama sieti kana siana nitoneto polio makaibetila ngito makai imisa nikenda wiza kwithia nimeuthi clinic kwithia no kwi clinic ondo wende na kwetela kusia kwa ando asuna ndo muhimu nitina madelete kumaiba kana ito aseleisi kumaiba na tamaseleisi ke na manate tamo no baithe maseleisi ke county assembly ya saubisie budget na ila ya saubisie budget bandu ba kwikea webi wa CHVs ta allowances make ta salaries make ta chao ta salaries katika itamesala bandu ba kwikea ta chao ta mautio na ke control of budget ila uonie timaiba ta timaiba ta allowances tuyai besa imwenda utumia ta allowances kwa allowances siandikitwe ta misala enda imukabendwe sisome ta allowances nundu mundu alivo musala ethe awa ena payroll number mundu alivo musala tetho ave namba ya kivandi namba ya payroll na bla 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 na mwandu anu ndu volunteers maivelo payroll number isu imaanisia twasiokie itina tusioke katika budget na process nisioke katika assembly ni matwaile maima kavendwe na mamina uvendoa kendo kiukisio waki kwa control of budget kwa ya kuevindaza yupo wewe hapa nganga sia onandwamwe politicians might take advantage ndo mai wene we are wokona might take advantage makaiku kwa CHVs makamia Maliti ndamwebete mesala yenyu ndamwebete nata bani balambeza sienu siaendie toeke katika budget 84 million na no mesi kana mbeza sia serikali yuma au no mesi na nye na katika CHVs ndimei mbeza sienu sievo na nemo kuewa tetele mistake erela yeki when county assembly correct when kenda mwewe na lata correct ta maiva mwei wa December matuko 31st na ituna maivi yengi na timaiva monthly kwa that is a thing of the past. Aya mheshimiwa waweti na evindeso wa delay to kumaiva ya imite anata na mesu ni ya compensate kana mwaki moselela tu budget isu nuno budget ya serikali usi ando inge
nangeza umia mwana ebinda nelangu i round nibundeti ndobo wa budget kena wa man budget ya serikali chao ano mona ambesa sia serikali tasiba keke ya bandu sandukone bandu draw ani ukuza siembwe minister of finance okazi omunde one luwa mwene mbesa imbesa mbee yekala Masaku sikala Central Bank of Kenya ilobi chakele idhete kwata mathangu tikwata mbesa sitransact wakuma pengi wa Central Bank kulika bengi unge na suma bengi unge yeba arasta siembwe mudokomi suma bengi unge yeba Erastas yembo contractor. Suma abengi unge yeba mudokomi musala. Beza isu yawa katika cash box. Ayumona mundu twenda atembete na mbeza isu. We ndo neza ondeba. Ndo ndebete mbeza ziyakwa. Kuna kitu kama hiyo. Budget ni complex muno. Kwa unga gwe binda nambe obunde siando. Kwa budget ni chau na yamina usaugu ya adhili hata. Kwa nienda kwa siya besa ila matai vetu nabu etina sionde nondo nayo serikali ile kazi ya mbesa tajutu nenga wa mbesa ke mwai o mwai na saa inge iselewa tajutu seletu miliana ile bila pesa ile iselewa yuko we mundu huko kaambia ni zinundu kuseletu ile na isu ile mdebe na watu ikwate tembesa sia ile unaona kwa delay isisu lakini mwako yuko udhela makeba manai bombesa sio haya kana nezi na mwene na sio mwako yuko udhela ni mwaka budget ni wa budget ulodhela mwei wa thandatu muno ndakone tana sio mwako idhela mwei wa 12 twakonie kula yes na ende mwenda muthiese ni kethani ndo alikato ndeni wa kilungu cha amuka ukavani wa Uteti na Maendeeo twina Munini wa Ngavana kauntini ya Masaku Engineer Francis Maliti yana meama kwete kivila cha Ngavana kauntini ino ya Masaku na matuku kenda esiro yake ketha ndeni wa ballot kiuno no vikitana kuikithia kiu inshallah ayete kivila cha Ngavana ndeni wa kaunti ya Masaku oselele utongwe kuma kula ku boss wake mheshimiwa Dr. Alfred Mutua wena ikundo yefa kwake kana woni ile itatu kenda imwe tano waambia na Ndeto TV na wetu mautumani waku kwa ile itatu kenda imwe tano na kuambia na Ndeto TV ndeni wa mitandao Facebook tu live ni Mutongo TV na ende ngona ndonge maendeleo na utuma mautumani Mutongo TV tu live na ende page yako ni Rastas Kithuku Anzomo enda like na we follow tuambie nake Fidelis Mwendo yase please ask him why he and Mutua have abandoned Mulolongo phase 3 in terms of development malelo ni masioko ausetu Fidelis Mwendo haya mheshimiwa nigwate no note down nikendo masonge onde unona aketo Frederick Ngoyo yasia Francis tuned from Yata ngelese mheshimiwa honorable Maliti sana governor witu ula ukite Maendeeo okelamusi usetu Frederick Ngoyo Peter Nzau na kiasia walisahau na kadhiani hata osi hakuna dawa for sure usiazenga lekosia kadhiani hospitali kuindawa Mutua kisilo yasia Mulolongo tukondani ngulele munene Mulolongo ko yatwikie ya takataka muthei uswe nene yulo wakiko ndeni wa soko wa Mulolongo nake Josephat Mbidhi yasenga lekosia ndungu ni ngoma somba tosongete imwevyu ni ula Josephat Mbidhi naende ni movia muno Josephat naende Maliti all the way yata ni Maliti naende mheshimiwa nonga amba kunenga mwanya yunda tikata iluka amba osunge asu nondo mautumani bani maingi muno twigeza so maonde waione mwanya wa masunge ambia nasu ni asante niambia na usua kulia yulua lelo wa Mulolongo phase 3 malelo ngalekwezo na nienda kuitekelana nake kana lelo malelo ma phase 3 ne mathuku na tina mubango wa usaubya lelo la umete balateta gossip pa ya Mulolongo tutwaye mpaka phase 3 nse withane loop road nitunaneni na minsa witu la ungamia wa malelo na nundu matinga maitu me lelo Maendeeo na usaubya yu mamina umina lelo la Maendeeo na usaubya tukama shift maimasa wilelo swa Mulolongo umete ba gossip kayulika phase 3 ni asia vindani inge na nenga na basaris Mulolongo numa Mulolongo emandabisia natikwetha ndiese natikwetha serikali ndese te aware te fully aware malelo alao on the mathuku katika kaunti ya Masaku na bena mubango wa Masawi ta no nie chuma keuke na delile ndibingwa lelo wa kuma kawethei uma bandu eta wa nasema benta mabeta ai twekune kuimbaka kawethei town tuiwekia lami no nie eso ndibingwa lelo wa kuma
ubaa makandara ulike Nyambura kijiji kitawa Nyambura lelo wa kilomita 1.5 kwekia lami kwa ndio maanisia nitunga mitima ndo alatika make malele nituende kwa uni kulia anduma phase 3 matumesi nikenda twete matinga maitu na nyendiko azalelo tukaekia lami tuambao wekea drainages tuambao wekea culverts nikenda withi ndo kuweke huo na tuisoka tuweke maram na ende no twabichapa u phase lenge kebane kwekea lami. Yes, bebe usungalikonia malelo galikonia kiko na igwasia mulolongo pe na kiko na ni asiela tena igwa na baba nino ni kwa kudhangu lakini tutabiti minisa witu lao osikanete no bo wa mawithi roroko na sensia mikuile ya mabuti nwisi la tunaetie concept kana kosa kuyando maumia kiko maimake matangi na mwandu mathi kwikia matangine maithi maikia matangine na maikia matangine kila kiko kiambia kwiteka withe chana kana na andu angi maikia matangine okabika babe tangi yake tobu tuneye waziri ula usikanite no bo wake ko na senzie weza kwithia embwe batoneka andu nitamekwikia kiko cha nyumbayo katika gunny bags na endeno iloli jito yuka round yosaneti endeno ithi kweta kula kwa ile kwetu method isu nitoyote nonie ithukuma beta nituna test iye ba Masaku na twa test tala na tiona method isu ni beta kute andu kukua kiko mayuto aitangine amwe maikwecha the tangine neto ba utewe tangi na ilangali tanesa kuka kose tangi wethi abune ba mesyakeko estes isu ya mesyakeko kwa ubandu ba tutumie method isu andu manewe lateta gunny bags embwani kiko cha hikoni mundu kiko kingi kiba ne cha hikoni kikiwe katika gunny bags na mundu ayiabu katika plot yake na we loli jitu yuka kunete on kila mundu ekiti mozete mekiti loli na loli yeuswa ndeno maito abala Twitter dumping site. Okay. That could be a better method. Yes. To over you lo kiko abendu methi to mayukule inde no la answerable kana responsible kwekele kana ngewa yake ko ne kwetha kwi athe uni kanzo kana no na kingi ndukona tondo kwangeleka nyomosini wa ilovi ni wethia utembe to kila bandu yethia kapit ka kweki akiko kiuno kona gitwa nyotereza kuolanga kindu ki chake ko kiethetwo muno kikinyi ndeni wa onati Masaku yoka ndeni wa county city cia ukamba kiuno utethecia muno ni utethecia nundu ilandu matembete ve mundu withwa abungwa ngelemende ngelemende munuka na wethangu nukunidi kukwate thangu amoko ekie katika dustbin pe mundu wingwa ukitumbua chake yowewe ambe okuyaendete thangu yunda ile kwicha lakini pate bandu dustbin utona icha along the street kana bu street in with the anotona ule chandi kwa nikenda tu with masoko maitu nimeva no theu ni muhimu kwikia dustbins kila bandu o katika street mundu ayangelemende yake ithangu yu akekia katika na hivi katika Masaku tigwetha yiko lakini tu need kuongelanga with the latest street ya Matwa Ngoma with the latest street ya Madharau street with the latest biashara street in Mulolongo pe kundu tona kwikia tuthangu tu nini aya na kiucha kanzo najo chucha ula ngamia ngewa ku collect kikono ni kanzo ikana wasia kanzo ni asia wesilia kitten nundu yu county ndisi kana tusita kanzo na kwa mfano Mavoko na Masaku na Tala uvo wa kiko kana ututi ungamiwe ni municipality. Nundu Mavoko yu ni municipality Masaku ni municipality na si na managers na si upeo chairman wa municipality kuhusi board na Tala Kangundo ko asunimo mausikanite novo wa kuhakikisha masoko asuni Maendeeo na ne makulia mekiange biti with masoko maitu Maendeeo nundu andu maelekala soko sina kiko kindu kingi kituma no songa wata abantu ndo wale weta
andu ne mambe yao speculate kana makambe unena ngawa latest nundu wa mbeza ile tukwata kuma kwa national government kuselewa niko thao selewa yuta yuna kwe iseleto mie ile whether you mbeza ile ta ile umanenga sia budget yo sia mauta na sio sia selewa whether embwame ya ile ya mauta maloli 10 kana 20 mambe ya kwikia maloli ohana kana 5 ile maloli ala mena mauta ni maloli ya 5 vandu va maloli 20 ni kwithi wa mbesa ila maile kwikia mauta ni nzele kwa problem imwe ya service delivery ino mukona tena yo ni kwithi wa mbesa ni usele wa kuma national government kwa katika account aya mheshimiwa bena makuli wakauta vano ene ni onani ingi mwana Masaku maende na kwelo la kilungu na nimuvya muno kule Maliti lelo wakuma wa munyu mpaka kawa beta wakawa jize kawa ni eto labor nata ni Paul wambua kuma Kariobangi South Nairobi uswe ilobi la ende ni wa Masaku haya peongiwa kwa sehemu mheshimiwa velelo vaku kutoka ngundo utatemwa miaka 5 tuweka hata nipita kakuyuni wewe iposu na indo weta nilelo weva na feki ndo ando saingi matele awa yolo amalelo ma county na malelo ma national government usindie sia weta weva no kasonge osu usu wa kuliange wa ni asiani wewe na wetopo wa lelo wa munyo lelo la most important wewe wa mbogo hata nusu akuma wa munyo kudhi ekalahasa nundu no lelo ina kilomita karibu 200 na kindu na lelo su wono utemanga wa lakini nundu angalila sisilava unothoka metoke na nundu wa terrain kanondo areas zili wethe ya lelo su watemwa no kokatho kwa solution ya lelo su no iloka kiwalami ndio tunamba kwa kiwalami ni tutema ukethia kula kwina maliko mathuku nitaumia maliko kula kubwa hata kwina mitau nitaumia mitau kenda wethia ngali yuko na ngamono na kila kingi section zile igwa hata nthuku muno niteta amara na teikina kenda withie asia sauba solution ya lelo su ni lami na ilati ikomanite na mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba ila watwitie nikenda tinena nitatongo imo kamba nitamwiye bwana Raila nikenda tu support utweke president wa Kenya pesi ndo imwe nene tu kunenga watweka president wa Kenya nithwa ne lazima utweke kwa ila tunoni twasemba katika azimio tuinaenda katika azimio nundu wa kwiyendea monene ithie mbene tunaendie katika azimio nundu nikenda withie twathukumana na baba kana Raila Amolo Odinga atwika musumbi wa Kenya ni watwikia ni watwete maendeeo ala amwetitaisa ukwata thitinza serikali bantu ba miaka 10 na lelo imwe ilati na nengani nundu ninyo mwana secretary wa ala waandika sindula siendeka no kamba na ndia inyoka na ina vindaila taandika na ina senator Kasanga na bai andwangi julika no longi tainake na nitaandikie lelo wakuma wa munyu kuthileba taguo lelo mwa ile kiwalami ni weta ila si ba Masaku nundu tuandikio sia makueni taandika sia kitui itakie lelo wakuma kithimani kuika tanki itakie lelo wakuma kangundo kuthi mwala nitakie malelo maingi nitakie lelo wakuma ndithine kwesela kiati nene kuisofia kama lelo wa mwala maile kiwalami na malelo angi twekia malelo mama kuene na maketui kitumi kimwe county sitekite malelo wa sulami aza engineer nenda kwa asia andu maitho amesi ngalama ya kwikia lelo kilomita kimwe ngalama ya kwikia lelo lami kilomita kimwe yolopyo nundu kilomita kimwe kwa mfano malelo ala Masaku we national government meki ya kilomita kimwe na milioni ya naimwe lelo sikiona milioni ya naimwe kilomita na bele lusiki wana milioni 600 na bele lusiki wana milioni 500 na bele lusiki wana milioni 400 no iwe bele lusiki ulomo no na ingisi baadhi yango besa isu ioneka katika account ikaamua yukwekia lelo sio onde malami
with their budget on their account ya development yali kamalelo ni peke yake ikamina ukethia pai mbesa cia tiala cia kwikia kiuo pai mbesa ina tiala cia kwikia stima pai mbesa ina tiala cia kwaka ECD centers pai mbesa ina tiala cia kwaka masipitali kou kwikia malelo lami ni very expensive Okay, mheshimiwa ni wanguzia Azimio na nicho kitumi nasia ni expensive nike kana ni ngalama yolo kwa nicho kitumi malelo anu ndwete semeenda mbeza mbingi tena manenganie nikenda national government nundu yeti ya wana budget ila nene 85% ya national government kana asilimia 85 kilungu cha miongo nyanya na 5 yolo wajana cha budget ya Kenya yonde kitiawa na Musumbe nao kilungu che 15 yolo wajana icho kieta katika account zikaana si 47 ikaana 15 si 47 kwa hiyo tuweza tuka katika account yetu nini icho kitu kulia na ilati na nena yolo BBI tunasia beza isi uka katika account hizi nisiongelwe with the Ngavana mwaka umwe no yake malelo atatulani with the Ngavana ni kwa hospitali umaka mina mwaka umwe with the Ngavana ni kuongela mbesa ila somela siana sia basari pandu ba unenga na ngili 3 ngilile siana ukethia kana kama ni unewa ngilie 15 ukethia musiei ndana sio cost wago kweba peace aya na ende naona magolo mema ingi ende ekatwa liko oba ini maondo meo konia uteti ni wanene yulo Azimio La Umoja wanene yulo Raila Odinga wethinu natambukite ku ne wathanza twe na ina kuoni kuo na indi nibethitwe na kinene thino ilembetani ukamba yulo maondo ma uteti na molo twamba ya mukamba soko na kula va na indi we vamwe na magavana atatu maukamba nimwithitwe mwetavia akamba kana vane bobenzi ana vane bobe serikali ukite Maliti ni kiuko na Azimio La Umoja niyo tonyo tethia mukamba kana nicho umonye magavana mukamba we umwewo we munini wa gavana indi withitwe yatiania na magavana azu mwazia tukwate mbau Raila Odinga kutuika Musumbi kindu chambe kangathi Raila Amolo Odinga gwithwa 2017 ila wasindiwe ni Uhuru Kenyatta pamwe na Ruto ni weetikilile kana ni wasindwa na oka akwata na moko na president wa Kenya Uhuru wa Kenyatta na mina ukwata na kuoko etikila Uhuru wa Kenyatta aende na kutongwesya Kenya kwanzia ya mugo thea Kenya ithwe na mugo na kwisila bau Uhuru wa Kenyatta niwikie maendeeo maingi katika nthi ya Kenya bandu ba miaka esu 5 ni kwithwa Raila Amolo Odinga ni waisie ni mathukume pakube kwa pakube na ende no kwisila kukwata na kuuma kwatanie moko Raila Amolo Odinga ni wambiye utembea katika nthi ya Kenya yasia ndino ya Kenya ni kenda eboe ni kwenda atongo imakwatane na ambezia inotuita Azimio La Umoja katika nthi ya Kenya na itu ni twa participate katika Azimio kana ni twalikile indi no twa manai ni chauke iki uwetwa cha Azimio na ila talikile ndini taelewa kana mundu utongweti Azimio enda wendi museo kwa nthi ya Kenya ena wendi museo wa mbee nthi ya Kenya nithwe na muguo ena wendi museo nthi ya Kenya nithwe na maendeeo na wasisia Raila Amolo Odinga wa mukombea na ndu angi mendo kivila cho Sumbe wa mukombea na Ruto nicio kwa mukombeo na Kalonzo Raila Amolo Odinga ni wewe thitu athiti kivila kikwe vinda yaza kwa ithitu nonie na wa mwithukisia maundu alo no nena nundu tiaile umusupport kana tukamwatia nundu no Raila Amolo Odinga wethukisia Raila Amolo easiati atuika Musumbi wa Kenya besa ila sithiawa siuka katika counties isuto asia ni kiwango cha 15 kwa jana akongela within siavika 35 kwa jana na besa isu tuweka masabu tuona besa isu ikoka katika counties Kenya yende ya mituki counties yende ya mituki utaitiwa katika national government kwa kitumike mwetu na isi support Raila Amolo Odinga ni kwasia kana nukwikia nuku support devolution kana
siasa mini sera cia counties siendenesa na kongela mbesa ile suka katika counties ngenda andu mathengewe maendeeo kila kingi Raila Amolo Odinga no newe no naisi we atwika musumbi akaiva kila mundu wandu ala mesikie kama bwata mabine ngilitiana thandatu na iwe zithita politicians ila tutembete ku otitaumia kila zio onga mo stage mheshimiwa tutie kali mheshimiwa tutie nige au mesumeka laku stage nondo maina wea na Raila wa sisi mubango wake wa umandea mayuthi wea ni mubango museo wa mwethukisia ngalikone infrastructure kanondo nuendesia maendeeo maki malelu ki ubo wa stima wewa ayelesia nesa no kona mundu kwa nondo no kuelesia no mani wake balobikete nondo itise no dokumenta katika serikali vinda yasa kana vindane yetu Raila Amolo Odinga ni woto na ebe musumbi la museo wa Kenya na nicho kitumia mukwata mbo na kila kingi muhimu pio ne gwetha no kwasia kana we amina utwika musumbi akathukuma na tongo ya langi akathukuma na akahakikisha kana ndi ya Kenya thina muo kangi unawetie ni kana akahakikisha kana kila county every county in Kenya ona ti county sub county kwa mfano Masaku ile sub county Nyaanya sub county ya Masinga ya Taha Mwala Matungulu Kangundo Kathiani Machakos na ende no Mavoko na isi kila sub county akasa ubia factory nikenda withie pe factory buba kubika maundu imwana si hapo kwata wia mana naye tumaba makwata wia tambi quick ya value sindu ila tu masia miondane yitu withie te utasilion tutasa tusi kwa wetina no lika na handshake yekeka musumbi Kenyatta na Raila Odinga itambiro kika kwa na maundu maingi ithoko chao yekeka kwetha na mugo kiune kisio muno na indi ngaliko ya Nyanza mheshimiwa Maliti mheshimiwa Raila kuma handshake yekwa nitawoneke to kukusisya maendeeo muno ngaliko nesu ya Nyanza na indi tulika na kwa NASA kwa National Super Alliance na mheshimiwa Kalonzo Musyoka indi ni wangwata ni isu na indi ikule yokai kethi wa Raila ni wendie handshake na musumbi Uhuru we akwataka indo kala wakwatie na bandu bakulilikana oilembete ukamba vala wakwetwe mba muno ni mheshimiwa Kalonzo na akamba onde kuma ngilile na 13 ngina ngilile na 17 maimuko ni akula wenda mulili ndalilikana ukamba alikanile ngale kwea ni cha umukuona oyu Raila no kwethiwa aililikana ilembete ukamba atwika musumbi na kavina kala wakwatie mwanyo likasilikalini ndalilikana ilembete nenda wambomana kana Raila mamina ukwata na kuoko na president wa Kenya Uhuru Kenyatta Raila ndali katika serikali akatweka either CS kana latita minister kana PS Raila enza na Raila development ila unaendia na atwa Kisumu nila uoke mundu kamya tafadhali musumbi ndethesi kisio chakwa cha Nyanza kithietwe kitiitwe tina kwanziana nana kwa ubayai bayai nzienge Raila wae atona utwa development kwa kana malelo kwa ateo kwisila kwa kuya musumbi tafadhali ndethesi onake Kalonzo anaina nafasi ya kuikwa musumbi na kuya musumbi tafadhali musumbi lelo wakuma kithimani kuika tangi ndwelami ndethesi lelo suwe lami akayo kwa musumbi akamwea tafadhali lelo wakuma Kangundo kuimala tafadhali lelo wakuma Kibwesi kuibana tafadhali lelo wakuma Siekulu kuibana angalau akaneo na mbwende unewa lelo 5 akaneo ile katika miaka 5 kuupa ikindu kinasiye mundu takalonzo na langi kuikwa musumbi na kwitia sindu cia muthembosu kwa Raila kila weki anekiu nundu niwese mathina ala mekwo na nanza kwebinda yasa muno yethitwe ye marginalized nundu nulikana binda moi unza Lucy atwikazi katika opposition weekend cheka waku mana Nyanza manambi kuona maendeleo binda yake baki nundu Kibaki alika ni asie bindani yuna thukuma Vision 2030 na director of Vision 2030 na Kibaki atunengi instructions atuya enda development ya Kenya development ya region na tuhakikishia katika kila region pe projects embweni tasia malelo isa sieketwe katika mipango tilatita katika plan siesa ugwa siekiwa malami kundu kula tuekea stima kwa Kibaki aisi embweni tuenda Kenya yende ni tu
nitwikie Maendeeo Kenya yonthe Kenya yonthe na Kavindani yu niguo wona kundu ta Isiolo na Northeastern na sindu cia muthemba ucio na kundu kwa muthemba ucio kwambiie indi no kukwata Maendeeo. Okay. Na kwa Nyanza ni natielwe tinanga na mbee wa ukamba kuwaze kana ukeza utembea Nyanza unakauju nimekiiwe lami wethe ya kundu kwingi maima sibitali wethe ya kundu kwingi maike uo kwa ona motandu no mekwenda Maendeeo. Haya naende ni muvya muno mheshimiwa kwani wa kusungia kule sana unaona makule ba mema ingi na no sio okasungia wa yenende etwa Steven Musila yasengethesye mheshimiwa ukite governor wa Masaku atwikie driving school va itundu imuni market tusome twina license usetwa Steven K Musila. Haya yes kendi mathekana ke yasia morning rastas morning ikulia kwa Maliti yilieta county ya Masaku nitwanengiwe support ni universal healthcare plus kwina mbesa cia county zitengewe masibitali maitu niki Masaku tukosa ndawa chuma kithelu ni naiku sibitali munene wa Masaku imagine ndawa cionthe withi kuthoanza budget ni yitha itengete mbesa cia masibitali maitu mbesa cia universal healthcare plus cia county government ila itengewe masibitali maitu siendava nondo masibitali maitu twina thina mwingi no ya mheshimiwa ateti makiengai na mayeka uthauka maisha ma enendi useta wa Keni matheka na indi ungi na etwa Anthony Motiso Nzioka yasia ni kule nchini ya Maliti niki matatambwa lelo ila ikwatanite kisiwa cha Voter Village na Mamba na info kumilela ndalani na ke chalo Maseki tusonge Imwe ngala kwa sia Maseki matinyani kitwini muvya muno anake Aaron Machakos Boyas Erastus Kedia Maliti muno Ngavana ula ukite Masaku is articulating the issues very well, very brilliant osetwa Aaron Sila Machakos Boy nake Peter Nzawe yasia na stima wa kukuna kiwu sia kwa mulinge kuthimbe ni wa tililwe puno hapa mwana mheshimiwa ni wate ndobo stima wa kukuna kiwu cha kwa mulinge kuthimbe haya naende nake atanasi mulomba yasia aye osundende no unena nyawitwa muthanyani wa umundi haya mheshimiwa songia magoli asiniwa masameto Maendeeo no semba na niambia na Steven Muselola wa kulwa driving school asia kune nena kuma etondo imone na nene uondo asia neguo ando ama boda na no kuona yuni kwikiwe meao mekale muno nimeenda wisa kwithia katika kila pengine sub county pena driving school nikenda withie nimeuthi kwa metoke na kwa pakuwe mebundisio bo wa kutwa metoka na kutwa boda na kwa une noza isuta imwe ya sinduila itona kwikika takisia ke Maendeeo kutethesia imwana situ ikenda ikwata driving licenses ulongi ni matheka Ken yange waya ndawa na titi na yange wa ndawa na si challenge kila kete nacho beza ikeyo sala watayuiseletwe ni yana na ndawa tinengawa titaibete katika system ya Kenya ya kuthoiwa ndawa lazima uwepe cash nikenda kwa ndawa na yuni ndawa zito mbeza zito ile soka katika county iseletwe ni ile na nienda ilandu measia kuindawa ingwetekela hospitali ya maina ndawa lakini veo ndawa elo yuka kwata lakini wewe wende bo nienda makulie katika county zila inge kuiliata nikaenda withie mayu to themba itheta tongo imama sa kuteithio maelewe mathika jado kuiliata maike tui kuiliata maima kuwene mwambasa ilobi kundu kumwe masibitali mavingiwe onateka bana ndo masibitali maitwe mavingwe uone thina national thina ongela bandu lakini ni thina wethinda nundu ju Kavindani yetu ni twende na transit kana kukilanilia kuma kwa uitio wa mana nundu twende na maita mana ninditende na ukilanilia kuma uitio wa mana twambe uitio cionge nacia wa NHIF na you transition yesu ni painful kana the war nundu mbesa ila ta ile that imekia ndawa katika hospitali ila tunakwata sa universal health coverage milioni maana nana tineneo tineiwe engatii na mbeza ila munatwana cio na oba umbeni nitama ibitha cia hospitali na ojutu yu maibithi kwa there is a big challenge lakini nundu nitwende na ukilanilia kwa mitoke na kukilanilia timu the normal nundu baime bangwela jende na ubangwa
kaundu ndo ithukuma na NHIF registration ya andu to register ya andu meana na masibitali undu meusagwa system wesa kwithia mundu oka ni wamanyika itwata kwa hiyo ibindani rino ibinde kubitu thatena kathina ka na tiuma thenani usu completely kwa hiyo ni kuli andu maitu matumezi tikwithwa tinotongo imuthuku tikwithwa be mundu ugie ndawa tikwithwa ni thietete na wendi kwa andu maitu tuteumenda wa kumenda umatethi ni thina ucu twina guo gwa transition ni kwa tena wabikia kwendesa nesa ya kuma uitua mana tulike uitusu wa NHIF nundu tena imaiva moka hospitali imaiva lakini yu oka level 5 bado ndekweva oka level 4 bado ndekweva ingawa level 2 na level 3 mayaiva. Yes. Nende mheshimiwa niona masama ito masemba muno na mautu manini maingi muno ye twesomi na kila kino. Indi netwesoma ndana mwana. Lakini bekendo no besi ndongolile ba yate ambesi. Nduna nenge vinda ngalesi. Evinda nyoete twetekeli omina ya maundu asi onde. Nese na mipango mingi muno. Indi no wabikiana kunguzia la wanguzia. Na yue yangu nenga mwanya wa muthia yu. Unena nezo sia muthia. Mwana wa muthia nenda kwasio. Yes. Nane na yulua malelu nane na yulua siwu maundu ala neka na tuikaga wana wa Masaku na pia nienda kwa asia nini si mwana situ si maweani nikenda ndethe si mwana situ kukwata wea ngambesi ya kinduketa wa Machakos County Youth Service ilazi yedwa ibundisi ya mwana sinduteta core values o aume wesa kwethia ni mama nondu mundu thukuma nthi yake na maisio kama twa school nikenda makakwate utuika withe mundu ena skills siake cia moko embwe wenda usome stima we yake u bla bla sinu cia muthembosu bangite mubango wa muthembosu kwa mayuthi maitu na mauma mayande kwa amwe ni county ndimanenga na kwa ma contractors ala metho maithu kuma county ya Masaku nikenda makwate utuika wembeange ujusi wembeange ngaliko ni lengi ngaliko ya ibeti zitu ithenete piu mesi mingi kwetu ni ibeti nizuzie ba mabisi nisi onasie taile umusi mesane ibeti mbingi about 80% ba kaunti ya Masaku gicho kiende na ibeti zitu ikenda insumia thina nusu ngeke yake nandu cha milioni 500 nikenda makovae withie mama nutonoie akambisha biashara kana akapanua uimi wake withie ni wapanua uimi wake ekio biashara nutona kwithwa yenda kwithia nguku kwithio ng'ombe na sindu cia muthembosu nundu ni mathinitwe muno ni shirika nitwa disipe shirika je makovethacia no ithia mundu aselewa banini meuka makavenwa ona mitungi ya kiwu mitungi ya ngasi makakuwa na mabati nomba mbwa muno ndaivete gwethe iveti situ sikalite siethe nani na si katika wia nundu wa kwethwa akova no kwaraswa oni enda uma protect kwa nzia ya kumya kinandu cha county makova echo na ndiende ya andu maitu ibindeseo na ndimu ya ithie nitwamuie nitusupport Raila Amolo Odinga o atuike president wa Kenya nundu iwo tuona ta woto na ubicha ndino ya Kenya kwa maendeeo asonga nje bala uwo naende mheshimiwa niwa mazama itu ni mimathela ntungumanda muthenyo ngitwendesyo unenania nondu maundu ni maingi muno nende muvya muno nondu akuka ende no kuthukuma enende undu bailete sende nenyu enende mwenende na kutumanya mugo twendete vinda no ya usakuanini uni bana vika muthia twetha na ke engineer Francis Maliti munini wa governor kauntini ya Masaku kivila cha governor kauntini ino ya Masaku na indi twithia na mwendoni wa saa muonza ndini wa vilingo wa mauvo na ndio mala ndi mwende ya muthenya musio wa kusia wa charity chambo ni umwe witu athukuma ndini wa radio ni musomi wa mauvonga liko nesu happy birthday muno charity chambo and twithiane masani asukwa oyu tiwanesa asante.